Betiase. Oh. Mia metuma ni hwe wiase a. Na sese yanka se kura. Kire sei. Enti ne ekosu wiase ya nti ne papa mu ano no. Beti de mabiase o. Enti se ya ne ekono ana. Odifo Yeremia wasana mboto afibia fanyinam. Dabi na sembeba. Ane mate me mama ye chen wu ma ayeme ya C55 aso ase. Oh. Mama ene nkoa na meti wu. Ya semo. Abushafo. Wiase ya. Nanti sese wiase kura ayedania. Mo se ayedai. Betiase. Oh. Mia metuma ni hwe wiase a. Na sese yanka se kura. Kire sei. Enti ne ekosu wiase ya nti ne papa mu ano no. Beti de mabiase o. Enti se ya de ekono ana. Odifo Yeremia wasana mboto afibia fanyinam. Dabi na sembeba nti nyame wo ma wani monyam. Ensa amowo wani monyam no bai wa bodam ti na odwene sa. Dabi ameka se nyame hwe wo ma onyansa ema woni mede ema wa hofe ema wani onyam ema osika ema awarepa ema abawo ade wo nkwa nyame soro wa bodam onsa beke awudiafo misi atia bopi ayame modofo pa emrante ahire yebo aferkete chawo bema Yama etiefo nyina akwaba edeba Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 Sompa TV ewo multi TV decoder no so we healing point jumedi edebra o memenda bia wabra donko abo 1 pm edikosi no mienu 2 pm ana edebebro ne yankopon ya adoma Sunday sebo bia antwintwan ya kwam a na fe yetime de repeat no so edi abro 7 pm ewo Sundays healing point ejumedi a yedi yede boama amanfo ene enipa bia wotie bia wo papom den no watimi enya apomden ewo kwan soronko so yesua ade ye kaka ye ho ewo nyoma bebre ho in fact wote ringing tones ahodo ya na yese sompa achede na amanfo gusu a omo sende omo de se ye betimi de ahwe nyanka ene ekunafo nyankopon ya adoma eyebro nya de ye on bebre na na betwe nkokosere ene nkokonsa ebi benom nsa ahodo nyina nsa de ne nsamre ebi mo ho ombe ka akire sanse sikasem ene se omo kunu entiase adaso papa entiase nyanka ntino ene ekunafo ena sompa ede ato omo ho so se de wonsa besomu bia se wode beboa no fa beka Sompa FM sunyane Sompa FM kumase ho Sompa TV ho na yentimi nye sa adoye no nyankopon ya adoma yebro nya de ye se ne be ya wosusu didi na wo sere a na ekunafo bi ana se wisia bi susu atimi ayden asere se wonko an wo de wachede ne kwa aya na turo bi a ba yese ba akofo nsan ntimi so nyankopon ni kata wonti wo de wonsaba na ye de nsaba no we de nsaba na ayekese ne yetimi de akata nyankopon ni so ate ase enti nyankopon ya adoma bro nya de no ena ye kwese sa adoye no atale na wo a wo de beba emo na wo a de beba de bi a ense se ya nwa se ye can drinks ahodo se gari afabra de wo bia se bayire ade bia ense ye betimi atena ho no ma che kakra no wo betimi e de aba be ka Sompa FM ho na wo de ba Sompa sunyane a ye beje ne kama wo de ba Sompa kumase a enso ye beje ne kama pa senso eye wo mobile money bi na opese wo ye ebia eye 10 series eye 1 series ebia 100 series eye 200 series ebia eye 5000 Ghana series kitwa bi enu ho na den esua esanse ye kaka buma nketware na ya kese na yetimi idea ye adoye kwansoronko so eno ntino wote se phone no ebele wo hamse na ya manfo
adoya omugusu a omoye true a mobile money lie a me de ba betu dwane nti se bia wutie ye na for the first time I wotie na se mobile money number no ya boba se won sentimi kan ya mesrew fa number ne sisi a na wo de a opese wo ye no e wo sika famu no wo de aba wo de afa sa number no so na yetimi ayeden aye sa adoye no kwan sonko so na ene no me bie cell phone no line na etum a wa opese o first healing point so ebia water krade ebia wo kumase ana wo enkranza wo asimfo bia wo bia opese ebia wo de no pese bese niska be ya chede ye 21st kan ye branches ahodo ni nyina no wo fra ye betimi wo de fa 21st kan so a ye betimi de abre Sompa for abom nsa timi aka minim se emre kakra we anim a be se 2 weeks ana se bibi sa 3 weeks bi ansa na bro nyana du nanso wo de bantama e betimi abo nti wo de fa 21st kan branch bia so a me nya sure se nurse ni bia betimi ahwe Yankopon anim adi akunani bi sika na so adi akunani bi emo anana nwa da bi entimi sisa enti wo de fa de bi so na wa de 21st kan branch a Sompa for ensabeka so person we mobile money so a number no na da TV ne so no Facebook live here Sompa 93.1 FM 21st connect your Facebook page so who number no say Sompa achede no ewo ho na wo send this scan na edi na ebeba no eye 1 media anti 1 media no ene na wo Sompa FM no Sompa TV enti no 1 media edi ebeba no number no 059 855 9802 Mrs. Ubio 059 855 8902 059 855 9802 o sani usika na sisi ano metime abodin ama yehu sika opese we den wo de ma ye ekunafo no ene no hye no se ye de part 2 of enuane a ye nana no mudi ye ana de ma abatanfo a emom ho ekuro ana si dadam ye fefefe kama no ene ye the last part ne den e de bro fache ye se last week ye ntimi amfamre san se enwoma bi sanka ye ma ye ntimi amfamre ene no ye de bebro kwan soronko so ne ye twa ne tiakora ama nei obewu a owaduane special one a abrowati asa bewo ya oba be kire ye na yetimi ama sa abatanfo nyina no etimi ayeden edi anya ahoden kwan soronko so ama asi dadam o ka se last 2 weeks no ye hia ye no nuane ne haban hodo a abrowati a ede ye nuane no ana o kire se ye de be ye sa abamuduro no bebre ho a ema moja ebi su kumakuro ebi su ma usiw dadam ntam so aha enti no enne no ye omre kakra kosisi 2 bebo e be sore so no na ye de sa nkomo no e de bebrɛw enti na man ma sensi Sompa chede number no so bio na afei ye ntie one of the testimony a obi frɛ eyo morning show for na de mai concerning this Sompa chede adoya ye de ma ekunafo ne agyanka no ye nkotie sa friends testimony no ye ba na afei ye de dwumadie no ahye so e pa so aisha ni o sha ma minti ano pai me pa so me kasafa Sompa chede no minti o mi do me adede hinta be fie mi nsani me ya chede mi wie ye no ada me ya de ne 3 days and I upon obi friend me say me mama ha de no e ko hwa ye nso a enra obi so obeto na sika no so de mama me no asom me ne dodo e twanya me say sika de di mi nsa wi a meta baba ya chede abro de me ye no so na wa anye kura ka nyame be sa ma hintaw wo ana Monday no so na me yare me ko me twa me coins me ncha o ka so bi amfa ne nsam to bebe ye ne ya no so me ka se nyame ani mo nyam se me de me nsa so so me nya fa hoje glory in fact healing point ye wodom na o hwese de mobile phone no esi so wa ha me se ya in fact ma me hwɛ na me hwɛ omo ma send bi no na message doso we ye Aisha aniwa ono asene 20 Ghana cedis say ye mfamwa enyanka no we so ye Cecilia Hamidu ono so asene 20 Ghana cedis
That's right. We so yeah Joseph Yeboa ono so 20 Ghana cedis and ono so asende. We so yeah Irene Frimpoma ono so asende 100 Ghana cedis. Ai wait ma asende 2000 kra na ye. Obi say na 2020 ndi kan rodim say bia wo sende bro so I be reject da bi. Wo sende ba ni nyina no ye de kwakoye yanka adoye o. Wo de abeya ne say abomodi ade bompa egusu o. Ansa na be sende sika no bompa egusu ewrade. Wa na wo say yenhwe yanka ne ekunafo ono kura de saka say so de fiase no wa mesra no wa anya ama no nti wa anya ama ekunafo ne yanka no na chese wa anya ama nyankopon de bia me kama asem say ebe de say ubehia nyankopon physical no waboa wo de fedi paso nti nyanka ne ekunafo a no nyankopon na ansa age omo mema efro mu nsem yi ka mfan say omo ekunu mu nyankopon age omo kra efro mu nsem no omo ekunafo no nyankopon na ansa ntimi sifo mmebo omo de be fa wo so enti mo de ya say uhu adoye bi si ana wo de uhu abedom ye na yetimi akwa sa adoye no we ye Moses Edusa no so asende 10 series 50 pesos say yemfanka uhu ne yemfanko we so Retamensa 50 Ghana series Retamensa 50 Ghana series we ye Selina Opon 35 Ghana series Selina Opon 35 Ghana series we ye Stella Chirwa ono so ye 100 Ghana cedis. Mpacha also betimi asende wo de aya bompa eguso why na yenhwe se yankopon be fa so no wabie wo kwan bia de ma na 2023 besi mu no won so ado ya wo ye yankopon hwe so na wontimi emfa emboa number na obesen this kana fa so no 059 855 9802 059 855 9802 059 855 9802 but we din beba no Tera One Media Maxwell Dapa enso so aba ono so de 10 Ghana cedis 50 pesos na aba we so ye Champion Kobo Ventures okay we call mobile money na koye 20 cedis 50 pesos enti ba cho bomode ya se obe sende wo de na yemboaboa no Agnes Amofa Menu ono so de 21 Ghana cedis enti se yegusu a yedi nkomo na no wo sende ba na ebrebe ma mebobo omo a omo nam healing point so asende skadi nyina ba number na wo TV no so na wo Facebook no na yentimi nye enyanka ene ekunafo adoye na me kai wo se ubetimi atutum rika so na waba Sompa FM duem ha so we kunafo ana janka na wabechiro wudin amanfo atwiro mudi papa the last time I me hwe na nipa be over 2000 atwiro we kuma asenko a san so na sunya ne Sompa so betimi a walk in na wakotwiro wudin aka kunafo ne nyanka ye be hwe mo mame nko ohene yere ho abruwatia na me hwe se ne wasi bia listen nyoma tenten na e obehia be 2 hours enso ebe de sabesi form ya kire se simedua santem bia nkwan bia wo so ye bia no na wa ya wie because nkwan no me anka me dibi me ho odin pa last 2 weeks for the first time nkwan we no me ka kire ne se we ye bibidro because abe nkwan de nka ni ye yellow bisa ba we na ani no ayese tuntum kakra ana wote hama no 20 na wo se yetimi oba ne sini dada mu ntem no na wote wo mu mo because me 20 me use ye do dada nti me ti 20 pampan a na mete Abdul Karim Mahama yankopon shira 100 Ghana cedis enti abroati ay mo akwaba e de ba healing point so ipacho 1 minute okay ipacho mo akwaba de ba healing point so na se boni bia ma wakwam de okay ya de yankopon asese boni bia ma wakwam pajo se ote menka de oh mete wonka papa eje se de bigira bonte hello ote menka ya semo I say onyoma ode ba enti I say ma wotena chiri na we hwe server hodo okay na kra de emienu na
And the one for an account. And the sports for them we say never back. Because we'll be anywhere. Or more reception, okay. 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 Obo abudiana presenter ba ko kese pa Fabia FM omo fa dwumadi we live na ofra bua onfa unse bronya bedusi ya nyo bia na ofra na onya no obu ana network obu ana etwa live aha ti woteze ma na so say abu ores MC ahwa na ofra no ana abu fire na just say na o mic ne ma no draw my attention aha mi gidi say MC na mic ne bibia de na akwan mu de okay Enti me pacho for the sake of omo last woman tie dwumadie no me pese ubesan asisu bio na pacho MC a mbe video no ready na me jemu dia ma no me interrupt no kwan bia so 30 minutes no onfanya abamuduro no ye aduane a tetebre no na obatan okwa awo so no oba ana pemfo no kwa awo so no yankopon so ye ne wi anuane a nananom ye ma no na onom edi na wotimi sin dada mu ye wotimi nya nufunsuo wotimi nya moja do obehwere na wo mu no wotimi nya ne ntem wotimi ma no ho ye dendenden abrowati ase enye mema nko ani ya hoden o e ma so hia hoden nya so akwo awie wo se wo de ahoden nyina akwache muti no na ye de yense ya semo enti wo se omukeka hama hodo ya last week no me kai bi pe haban me kaya be ya friends saying abemuduro na ya friends saying abeduru anase kwa ususu a me sanso kai 20 ni ya de nroi yanso so boso me sanso kai abe nwura bi efifi wo ho aya ena de yakurampo bi prekese nyina no ebe ni namu a na yese haban na ye di gu abeso na ye de ya abemuduro no say no ntina na omo esi om dada mu omo de den na omo ho akuro nyina no etimi ye den ewu ntem no eno tintentem so no mamenko eye abrowati ho no na afei on mayen se ni besi bia ye nkwan no okay nti ene o de nyoma ye okay e ba jo bedwa ni we Sompa TV obedwa ni we Sompa TV no ahwe nyoma no live na afei so no Facebook ni 21st clinic ana afei Sompa TV Ghana ana say Sompa 93.1 FM tino Mbacho, over to you. Doc, me da sena said there was a bobo so na high na doors o ka aya for very to na ka ho afa 20 ni banja high esu betimi dia ka ho afa prakese ya kasa ya kwan su se ya go na bra na bedu no no so e ka ho ha bi wo ho aye friend no hagro no so na edi wati nti mai e na ye ho pe a high e bra ha high e na eye baba a high so betimi e de aye okay entino ye bobo bonyo ma no so na de kan say healing points na na de bro na as usual edu weekend say ya omo beboa ma ye nyoma papa ni nyina ndro na wofie mo wa say uko 21st connect SDA for na door so pa nti edu Saturdays ya dodo na no ekosom obasom pass wa the same thing SDA for na door so nti aya na tule bia de obi pia mic amana ko kura na yede so ho nti no me san ko abro wan eti anche na yen hwese se na nyoma sitie 1 2 3 okay yo doc me da se na se de na ma no gusu America no prekese afa kwansusa aya dodo na afre no abedu no eno so ka ho ha group a hai yankasa ye buru ha han so no etimi de ye abedu ma ne ye guava aya aka ne no me de ma abreso ne ye ka no ogua guava no guava no eno so de ha ban ne ka ho yetimi de ye abemdro e ma ne timi ye ogua me de sa na ya na minimu no be fofo na mo ka no guava ya fra ha bi so odoma no kran so de wo mo
enyem na anaso omo awawie no omo timi kwoto no omo apoto ono ano apoto na wudi nti sabomu na emanufu suo pa enti eno so na bena no so no obetimi de bi aka ho ena masa ya bedu na krampo de hahan no me de odoma na aba your friend is saying na hahan ene na bena ni nyina bi afrafra ai enti onyoma ye huni TV so nyina no wo de aye nkwan no me de aye nkwan no doc mami ntwa hahan no so na me ntwa video na eda ye kasafonyi ni so no ya ade ya abe na ya wohoro ho no last week na me kasa bia obehia abepa na emom sa wokodwa so na wanya abepa obetimi de agrek na ya na se obetimi de afrafra enti wo wohoro wa abe no ho kama na wo de won hahan no amabobodi ni bi no de eguso obetimi de nkwan susu anso so aka ho na ene de na me ye no doc ebu wo ho a prekese no ene na me pese ebe mu ma menya yi ni ntino obetimi atwetwa bi na wo de agu abe no so ano a oh okay na wa wo afra okay aha wo wi a na wo sa nkwan bebe no wa sa de bia nti prekese obetimi atwetwa bi de agu abe no so na wa no a wo de won haha ni nyina kama na wa de agu mu na ye kama e wo ho sente no na ye hu e wo eye TV ana se kasafonyi no so no Facebook Sompa 93.1 FM eno so e ya de a wo share live for Sompa TV enso e YouTube na doc eno na ye de hahan no ye de gu ya be no so e wo ho no ti aban ye da so na eno ye de ehe ofo bere to ano no ena tie bi no so eda eso no enso so eye hagro ahabai ena na sign na me de hahan no dodo na e ban so ye branding tin sansa sports for no enche na wo no mo ye ni tin no ena me ye enti ha no na ye de aguso sa no se de msikan na wo de asi jaso ena ye branding tin video no ye be make na ye kwa ye ni mu nkakra wo pa na wo de wo mako kakra enso so eguso makodwane na kan tete de na ye de na so na de bi ade obenya no ubetimi ede aye na yede asisu sa no na ye nam a yede be ye aduane no obi a ne de wo pa abrewati ame mepekotodwe kakra ena mepe empunam kakra ena mepe me salmon akese no de yi salmon ayaho ne bi no empunam ne ye den empum na ne ye ewremu nam ana se na me enam na ayaho no ama srade na free mu no okay aha eno ne eya na ye ka na empunam ya na mafoi aha enti srade na free ma emu awo kama aha betimi de ama ne aka ho wanwanya obetimi de aka ho saa ensomu nam na wo ni bi no ni nyina obetimi de bi aka ho adwene kakra we kakra na wo de aka ho na ye kama enti wo wi a na watwi wo jene obetimi de akakadro kakra na wo de garlic kakra obi a ope your friend is saying carrots ubetimi de kakra ka ho sa wo peje na hahan so a ubetimi de kakra ka ho na wo de uje ne pan so aka ho ni nyina no wi a wo de igu ayuwa mu na watimi ayam ne kama na na mafo nso wo pe blender e bi aja na e bi a wo de agum na wayam ni nyina wo wi a na wahwie de agu nam ne ho kama na se no na ye steam no eno na ye DJ ne de na ma mekeka ye nyina agu nam ne ho enti e ba sa wo de besi gya so na ye ntutuo na bɔ ne kakra huru afa so kama ansa kura mpo na me doso anam no de me papa de akrante kusie wɔtwe ani nwura mu akokɔ hwe de enti manum yam de kakra ena nkwa no so na nya me nkwa na mbedi me nka se wo na nkwa ni enti ya salmon no na egusu nti sabre ya ye kasa obetimi ede obedi nka de nam ni nyina na mo amebobo so se eye nam nkotodwe ni mpu nam ni ade no obedi nka ya steam ye no ho ansa na wo wi a steam kakra bia 5 to 10 minutes no na wo de wa adwene wonso mu nam a yaho na mebobo odin ni nyina no salmon ni ade no na wa wuru ni nyina ho kama na wo de agu enam na wo steam no eso wa bra na esija so enti wa wie ni sa no wo de wontosi kakra me de me fa entosi pa okay ma mempe 10 tomatoes me fa nya abekwan enti me de ntosi pa na wa sa pe ujene ene esekese ba kwa na ase nkuma mienu bi na abenya na wa sa awohoro ho kama na wo de agum na wo wie a wakata so kama enti eno na ye enti ho no ye bepia kwa yanim kakra enam no se de esigum no ye wie a yakata so we ne de ase ye ndada enti enie yenko ayina so abemuduro na nkasa enkwan na nkasa na enie unya wie we se na de nsuo kakra gu ho na wakata so na ehuru kama enti na wokotodwe ne wompunam no emu aben kama aye se de ewusie pe no na wawie no wa abe no wa abe na wie na de egu ade mu te se de ehunu kasafonyi ne so no se mentwa no abe no
awa we no ye de saa wo haba ni nyina agum awon dada anase gum okay efra ne de ewo ye aha okay enti ensuo ye ba ye abe no ho nsuo no na ye hwe de si ho no one to angu da bia ni kwan sa wotugo every say han ni mu nnu ahan ye nduro ahahan eye duro enti na ya na abribia ye kan for 21st clinic de ma say wo pe bia ya ye de hahan esa yare etu ase enye de ye de be soro no ana say e kwa asa ba bie mu a eno ane say wutu america de wani ache mo 21st clinic kumasi ase no mo de ehwia overseas alpha radio nche ho pe ne ya boye sesenti no ehwo na wasa wo kwa wo ba bemdro ye kire wo wa ba krampa e be fono enti ya no mata aba enti eno ho enro no ewo nsuo no nti ni kwan se wutugu se do betu agudi e no onim de wo ye no dabi no nhya da anya abekwan bi asa na abemdrosa enti awasa wo masa nsuo ni si ho enti abribia no se wa be ne doso krampo na sa wo man nsuo ni doso se de be ya be eno so no uwi a obekata so kama na emuhye no aye de enti no se be ya be no digum a enwo no na ani wa abra wo so ne so no na enwo na kasonye ni ade enti eno na ye ye wi e be ho no ya be kama ni ayi e mefe ene ya be ni adwoa ni nyina de afri mu de ye ka no eye adwe no ye be yi ni nyina afrim te se de me ye no na mpempi na no ye hono ya be no ye hono ne ba kwa ye nto mefe ne ho aba ni nyina engu ye sa de gu ade foforo mu ni nyina ne se ya na abe no nuane ni bi no ewo mu biem ti ye sa eso ne so huru mu biem no foforo mu ti no nya nso hye bia na se nso de bia na sa e de asanfro mu na aduane na ewom ni nyina no etimi efma da na ma abe no na esenti no me sa huru mu biem pe nso so na wa abe ne dooso de ya na bia wa ukọ ba bi wato agu wi a na waso ne so waso ne yem obetimi aso ne so mienu obetimi aso ne so miensa dodo bi a wa pa bia ho se bia ase no eye mefe nketenkete bia ni mu biem no na waso ne so kama wo wie ya no doc eno ani se wo kwohwe agu wonam ne ho na ansa na wo behwie abe na wa hono no de agu won kwan na se wonam na esija so no wase obomoden se sa wo salmon ana se nsomu na mo ayaho a mebubu odin ni nyina no obeyi de afri nkwan ni mu de agu ade kama mu de asi wo ni sa ne se wo ye ade no wo de nkwan ni gu ma wo benum mo na wo num no na enam no titinti na me de ne da kasafonyi no so me yi ma adwene ene me salmon ne me nam nkaye na ewom ni nyina de gu mu ekma ne kampu nam ne eye kotodwe na me de eye na ne wase enti wo yi si anansa wo hwie wa de na gum onkwan wo hwie gu enam ne ho na wanum kama afi na udi nsuo afra se de ope ne thickness na na se mudro no ekopem se wankasa wo se na me pe me nkwan no eno ano no afi wo de ba besi ho na anasa wo de sija no so na abehuru edru bre bia ye bekwa yanim kakra sa abeya ye kan de ka ye nkwa yanim kakra se de enum no eno anana mekan doc obebi sa se kwan susu ya se o ma hu se me sa de kwan susu a we separate je ne ni ade me pe kwan susu a ne pa ya de a ma moja etunyalwa bebre ase enso woni padua ne mu nti no me di bi efra ye wo ma abani mu no me sa yi bi gu nchen enti me je ne na me di me steam me nam no me di egu so de me ntosi na me de kan ho na no na me di abemdro ni bi no anasa abedru kwa susu ani bi nso aka ho no enti we na ese wutwi no ayo amu a odi ni nyina be kan tosi no ene jene ne ho na watimi atwi anasa bi apesa wo yam no blender mu nso a wo betimi aye ne saa wo wi a wo be ma nkwan na huru akwa nanim a fine said ye hu no TV ne so no enkwan no ehuru fitiase ande obemaja na kosoro kakra se be ye ebehuru kama enti ekwo se emfinfin wona hu sade no akopa na wode woni emegu mu sei no afi uwi a na wa breja na no ase anase wa lo wa wuja no na ehuru nkakra na abekwan no aben fire na se ya bemdro no na etimi aben kama se de ye hwe ewo kasafonyi ne so nti ye wie won nti no ye nkwa yanim kakra bia na ye bre no enhyeda eni ya fa enti sei na enkwan no yetimi enya no ye nwie kura no ye yi wo ho ye prekese ye di bi fra abe na ye wo ye no ye sa ewo bi sinchen na wode kwan susu ano ne wuntosi ne wuje ne na wo yam ye na guma wie no afi na wonam na wo yiyi si ho no wa adwene wo fish ne ade no na wo sa e de agumu biem
Oh, okay. Nya sanke betete. Enya sanke betete. Enti na wo de agum sa abre ne de enkwan na huru akwana nimu nti no. Afi na wa breja na no ase wa lo wa wuja na wo de ye no na. Unkwan de executive pa. Ai adani ne so na de me de aba ha de but wa obeba no na wa ya ton kakra ma. Unim kra anka wanka. Oh, wo bi abeba ye beton kakra. Sa me de no beton. Adana na de nya benti na ye nkwan ni so. Pa. Aha, ba na de ya na de kese mo de abanti. Obi a oba ha bia na okita 50 cedis. Na odi aba beje. We go hospital and so oba ha nyina ya de ba. Ya de ba ko. Enti ebia na me ka me nkwan na hwese sabre ye adri no. Me nchene na ewo mu no etisen. Doc man fa spices bia enwura nkwan na me yenim. Efi se han na ye de ye no ye aduro. Ena frem a opese wo yobu ho na magi mechanic na bia na na no magi pay bi ena no mu so na de magi cube sa wo pe no eno no ye wo asem wo betime de kakra abo we yiase sa wo mpe no nso so a esan sa wo den hahama kwan susu ane prekese ne ade ne ntino taste no ebebe mu dada enti eno no nti wo stemi unam ne ho bia wo pa wo betime de kakra akeka ho na enam ne mu nso so atimi aye de ntino ye prekese no ye mfa ngumu saa o de prekese ba begu nkwan ni mu a eyesa wo hwe se watoto ho kakra se ko pot ana se wuja bia wo yizi no watoto ho kakra wo de ohuru ho kama afi wo de se kan ya twetwetwa mu kama na wo de aguja so kakra wisie ne bo na se gya ne bo ne kakra bia na watime e de egu nkwan ni mu ya nkwan no de aye kradoa ne sa na meka no ya be kwan no aye kradoa ne sa enti sei e na abemdro oba ya wa fa afuro ya o pese wonya ahoden e de kwawo wa bra wonya ensunsu asobɔ ne bia wɔ na awo mu anaso pese wonya wɔ mre no obetimi e de abemdro na wo kwan so a eya no wabisa wonom a wonom eye eton sa han no dog e ka me den han ne bi eba nanso han ne bi wɔ hɔ ase de yesika ye no ye ka se ye ba be kyerɛkyerɛ no ha se no mu a medwure ho no wanhwɛ befa bronya ho awe krakas aha ni bi wo wa eyi moja su finfiri oba time mu wakwa wo no moja su fin na aka ni padua no nyina no all dim abemdro na aha ni bi no wo ye na kyese eyi sa moja su fin de afiri nanso no oba bi wo ho a akofa nyinsa opese otu nyinsa ni gu se ya de kire ne sa habai we say ene de etimi na ni moja na wa hwe ado akofa no da ko se ni se entra mi ja ha ni nyina we fe but ukodwomu a de wu pe bia no ye de ayaka ho de ya na fifi wa abe ho no e ka ho bi afi owefo wetoa anaso oba tan be wetoa ni nyina ya haban kro na e na afi 20 ni ubetimi de yanka se ye banche habai bi e de aye ogwa anase guava haban so etimi de ye ebura haban emuna na ase dada no ubetimi e de aye ebura haban last week de wan kan no me kan no ebura haban na se time no ye de see baby okay hamane ka na ebi wo wa ye ntimi amoboso nti wanti e no enti ubetimi de wo pe bia no so nkyere se e wasa wodi ni nyina okay e ko na se bia de wo pe no bi sa wo mu we ye den e bia wo mu kyerɛkyerɛ wa de wo pe no na wa ye den wa mo wo mu ayi ama enti saa e na etie enti no dog ye nkwan na ye no ya be muduro no aha ye nduro Bible ne say ye nia eye no aduaba ne me fa haban no nsa yade enti sa opese wonya ahoden e wa abra wa fa nyinsen emudia na abribia no ye kanfo de ama wo say eye di ehahan wa abra wo de ya abemdredi ana say wawo na wo pese umoja su fin ye wo mu no etimi yifiri wo ana say wase ya abra wakwa wo awie no emu aye hampo ebia wukunu ba na ni enje ho sa e wase wutimi hampo no say tripa okay ajaye de ai kwankwa ye sheda tikwi ne senti ai bi ona ye ho okay esa ukunu ne ba nchan ya abribia na wase oba bia obewo na bosome miensa ana se efre de duana ye kɔ no na wukunu ani anya kayere wo ho no na wundi abemuduro oba wo after 40 days after 40 days ukuna nyese oba ho e wase wutime bring it to say disco light ase wo so son kan na bi yire bia na say kane e kasa akodi e be poso baifo no
ɛno no yɛ den a ɛyi da fa wo yɛ dai o ti wani hwɛ akode wo firi fa wo na wo kɔ akode aha nti bepɔ no so trafa de man so na ho na pipo bi wo ho e fa na akode bepɔ na be for so titi ja ayi bia no so kokɔ ya na ɛsɛ ba e mo bi wo ho mani so kokɔ ba te ya na ɛsɛ akode bepɔ so be okay jo ba bia wo wi a after 40 years so ososo light e wasa ososo nkanea aha na ya na your friend is saying ntoma bi wo hwe so nkanea na so onipadua na nkasa no enye nku asem kan tete ne kora no nkuto na ye wuwi a ye de bobɔ ye kama bo so waye no me no nkuto so ye ade eboa e ma wedie mu ye kama wo ye tobrom kama nkuto na ye de sra na wo de sra no e wo se wudi enuane e no ye abemduro hahan enne de ni nyina no doc na ma menka se na abemduro ndiema ye de ye ni nyina no so ko 21st clinic ye nduro no dodo na no ana ye pia gu ebi wo ha wo enti no ya wo de wo yale o wo nyale o ya se bla 21st clinic na bla be hwe wani so ade me pese me mbusa question bi o doc bi sa me wada we dey fa che me wada roma se ko ba se question na e over the bar na ade a che me oh insure actually ha ma ya wo de ye wo nkwan wo bebusa se bibiduro de enyo pa no ye one of the reason ti a nkwankwa no kro mo mpa bibiduro yi na wo hwe 20 ni wo hwe baku ya obodin owefo be wo toa ne odu ayi ni we nyina na eye pure herbs na ye di kogu abene so na yawo na ye di abeye sa nkwa we no ma nkwa ne nya nwuna na ma na nya nwuna kola de bia wo ni taste odoma say ma nkwa ne mu ye dan kasa okay ha gro ha bai ma nkwa mu ye de okay enti ameka so odoma na krambo na bitimi potone sa na wo mu edit se de mu di abomu no emu di he na adano nkwan no ena kura esiwe nkwan esiwe as a scent bi mo say abenkwan wo ne scent but sa nkwan we na ya abenkwan de enso no abenkwan scent ni nim but wo some special scent bi haban be na yes asem bi kwa no de nka me meta de aduane de ehunu wo TV so de aya no na di kan wo ho no enfianfian no ye ye fifi abe ho no ena me de owefo be wetoa ana so oba tan wetoa e kan ho me de hagro ahaban so eka ho ena me de odoma enso eka ho nti emu de na emma that special scent bi no ninyin ena pekese ni titiriw okay ye kwan susu ano so ka ho ena sa your friend is saying odoma no eno so de pante ema scent ade aya na haban aya na enwunu kakra no eye ogwa haban na na se gwava haban na america but eno emanufu so ankasa okay eno de abatan no ena ya na wonom de ye aduane na sa abemdro no edie na chese ebema nufu na hyehyɛ for akwala no ahyehyɛ kama akwala ne no ye tobontobo mti obenom awie no boso me be miensa no papa na eba maame ne ho no no so ene obo kakra gu na funu mu a untimi nkopingo se wanom na wo taste se de nufu so sitie o maame de no no me ya ache na wusenti no e wose unyina wo kɔ ho de bibia bia wose kɔ mu ti no wahwɛ se de nufu so no so sitie nti ahyehyɛ kama ma oba atane ne ba ne timi ye kama onya aduane di mate ase onya nsuo nom free mu mate de o kana se pa na ye be bantena so mi di sa aduane we no na me ye batan ama wo awie no gwene o munye ye no ansuhie e de kwa adwaye kwasiesie ye ho ne ade no still na ye behia we ne bre mu se oba wo wi oba kwatena nsuo so ne ade am ko enya du awo ene awo achi hu komo ede ntimi nyi ye no so nya de emfiri mu na minim waya bruwatie wo musa bruwatie bi ho a na oya bruwatie so what's in the benefit free ma bruwatie we say there wache maka no na nya me say me nka baja okay ana hwa abamdu na so ema uluku yonga de bia me tell pa okay dog ma menka ne say in social so tena no ene kola enya by force okay enye oba bia na wo wi a otena tena social so ya ye 20 ni ya making etwa 20 abri bia no so pesa wase eye kuma wa bla wasi kuro no ewo no e wo kwa wo wi a ene ma efa ona akora na kasa ne ti so sade ada me ka se obo wa ne ti se bembuo
obesoma na wie nsusu no kola obe nyina obesoma no so kola no obe president kola ni timbedi akola ni tiso o punish ne maame ansa no opie no ma ne makola nkoyi it is at 20 ni no wo ya no ekumu asekuro ni nyina kama adameka say it's like a vitamin C and asa vitamin C said there wonnom vitamin C etimi kum ukuro say obi okra na ne minimu ya na ya bo say okope vitamin C anom ekumu asekuro edanya no nko a ye wo ehahan na me bobo so ni bi wo ho a eyi moja so fi biare wo mu ni nti no oba bi wo ho a dok oba wo awie no na abo achi no na enkabo ne aba be wie wonase eni kwan se basa me se oba de se wo wie na ededua na ye chi se wanso so te se nyinam kane a wanso so te se disco light ankyere awo wukuna ni so a na ye se wan hyeda nkwa awo so ana se wan kasa no awo no wa hu no awo na ni so enti no wutimi ema ne ema kekesi ani wa bla wo yusu sa hahama na is international no because of say be di abamuduro ya 20 ni wo muti no and edi nsuhie na oba ne de kwa adwaye de sisi no enhye da ehia sa bio da bi abra na wo say di prekese mo prekese tie fa wonu ma be wakoye ho adwuma okay say drone sama na mo de ma ye ya na is ehia sa odi nsuhie be wakokunkunkunkum be bia sa pepe na ebi won so a on say wo wi aya na wa ho den na ntesa kane ni biem nti obi wo ho fiba na wode na enwunu ko enwunu eto na wode no would tell di hahan ya mabobo so yi bia especially guava haban ya obetu mi na mo se no enye prekese ne ade ya de asanya le wani nyina no obo so aya na pota agu no ye hahan na ya bobo so nti am ka sa na me pesa me be kyerɛkyerɛ nso no se me kyerɛkyerɛ wan sha obi so ebe fa bi so de aha drink na manya enti se wo kɔ na obi se bi sam yi na ma me fo no mtonton na e bia me wo ba bi a wawo ana se bia me nua bi se ana se me pe we se akwa obe kyerɛkyerɛ se de esitia na de mabobo so de wupe bia no wo betimi e de aye na emom ya no wabisa so yo opemfo na wo kwa akoton aha ne bia ehu hia se ebi wo wa wo de befra enokrepa aha ma ne de akoya abem enokrepa we nyina na 21st clinic adaromo ene ye de bro se nye ye ne ye be kyerɛ sa hwan na ye kɔ kyerɛ wa ma wo akodi se aduana ma wo ho akoye den nti batan bia na oba bia wutie ne bia no me sure say wo churchro so when me an churchro I mane ha onyankopon ya adoma o kina kwasi se bo bia ma 7 pm ho a bebo repeat amount na Sompa TV kra den say we you afidie free o nti we de o kina kwasi ada no fato ho sa den ya bebo repeat no so mbobo no wi o says before bo no e be ba bi de ahye na watimi ahwe to so bi okọ YouTube a 20 Sompa TV ya de beto anytime bia no ukona so type delicacies for lactating mothers part 2 a ubenya sa video na hwe sa na Facebook page Sompa TV Ghana ene Sompa 93.1 so ubetimi asan so anya na wahwe na afi wadwoto no down na de wanti ase bia na watimi afa because we ya de se ebeboa na watimi asi udada mu ntem ho be fe na wasi udada mu ntem no kra no de me pesa me ka no eno kra ne hia se obesi udada mu ntem so se na be betimi aden aboa enche bia no na ye kwa homa na ka se BJ designs na o shementale ni tembi ende me ko jogi kakra na amanfo se mafu na mso me kura me nyo obi a me peduane sa na mafu yi nti me ko jogi nti na mama share Sompa for t-shirt but atale a papa ne pam na gusu yi ba bia wo bia no betima pam atale de amount abrochirefu a bronya mu be ko programs ahodo special UK for no frɛ number no na wo Ghana ha takura de ba bia so na wa frɛ number na afei watimi apam atale no no de asende o de hia so begina ho no watwa picture obenya wo height no bibia no apam e de amount radio for no frɛ 0243 20 31 44 0243 20 31 44 0243 20 31 44 0243 20 31 44 African wear fugu container opeso pam atale bia opeso pam jarabia bia opeso pam bia no ofre BJ designs okumase pankro no ehia so be bansa obese no picture na woni na edi nkomo no apam e de amount kama ye kwa ahoma no so na ye firi ahoma no so ba na afia the health news of the week no e de bebro me wa asem bia me ka se wanti ni pedua se a won tia yare sase ena esono se wa apom de na esono se wa hoden maka asem we 8 years ebi mu anye ndi
ene obi de mebo ama me mebo sa video no e de amount na yebekwa ahoma no so e was number na e wo screen so no mo amhwe TV no obedi nkan afre na yetimi afa na wo question bia wo no watimi aba bebisa hye no se okota korade ayo happy birthday kese wo hot be nurse ba ko e friend se Sandra wodi ni birthday kwanson ko so na oda so no ana ogina ye nduro ni bi no ho na wo hwe on se herbal clinic bi en ho wo satale we bi enye se bia bi dwama ni titi bi so se bi ena nya me nko ada metukwan bet de ye wona obi ni bi ne ye ka ye nsuro on se 21st ni bi bia ye so ko ye ni edi nkan ye na afofra ye ye we ya ye de ye nyoma bia na different enti no mo amakara mu nsua bi ndress na ye luku kama wo be ka so ye adwuma Ghana Commercial Bank na se Bank of Ghana ana se Fidelity Bank ana se bia Sompa da bi 21st kan kentalie anu wa so ni sisi kama ware de on ware bet ho asore no wokopa de ni gidie de o ya be waste time ko ye na me mamba ko bia na bia MC afọ no ye ya na o ma fare number first caller but odi be bia kase free Good afternoon. Afternoon. But you I for now the actually no obi a wa wo awie ana betimi aye last week wa ka say wonyam betimi aye no say ye wo de betimi aye ebi wo hono ma hanti omo ton no kodwam ho ukodi ma market ukọ Central Market na say market bia na ukoto a omo ton de omunim de apemfo yisu de apemfo nya de entimi yisu okay yeah ye wo haban ni bi hono ma wo pa akwala no ho ye denden ni su ahye a ewebu akeka bo ma nya asem ketwa ba cho odi ba bia kase free ba cho be kase free pechi ba cho yetie o me se de mo tire ni nyina ye papa okay na de abrewati ataya se woni de me ke hwehwe ma so kakra ne se but if you share so tana no if you share so tana ne de o ka se oba kan wo ye free awo mu de na de nwie peye ene de de na wo tire ni nyina ye perfect but so no so tana no so ka ho ma oba wo timi sipi eti tane ma wo wote betna so anopa ahomache na wia na bia akra na da no wasa akotena so wadwa ya wudi nkyene aboi kakra no hwie de to kakra na watena sa na juso obeda wasa atena so enti wunya na otwemi ensa bo so ne kwa na pese ukunu pese oba anwa wuti bi fa awon kame no na otwemi ensa nyina na da bia akra ni free buy ne kuno no itenso hwie na kwa wotena so enti mi yi ekira de bia keke ekire moto bi efiri ni pebia ni mu enti wona asa wona de nentia sie yenti na ma me frɛ na de wo nyina ne nkwa ne de oya de mate so sie no se ai obesa ba bio nti we de gina so pa me de pa ye kira de ese no be de adwen foforo be ka ho a na mani agye na ache se bibia kama bajo udi be bia ka se free me ka se free agwaka me busa se nti we operation anu so obetimi edi mbacho ai obetimi edi pa obetimi edi pacho peke ko manya pacho udi be bia ka se free but last number 37 udi be bia ka se free hello oh okay my announce numbers no 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 but you di baby akaze free but you di baby akaze free takwa but you etio acho na me ya do abonti me fu so mo ye ade ọmọ sọ ọmọ yẹn ti pàṣẹ pẹsẹ ẹyìnfẹ bí àwọn awo mọ ẹyìn bí ẹsẹ èsì máa ń ọbẹtùmí ìfẹdùrú Nibajo abruwati ya be yi anu ama wa nti kwoswa na hwe Sompa TV ba wo kina nwumre ye be san abo video ni bi nti ni nyina no betimi afa so asan sua bi ba che odin ba bi akaza free hello ba che odin ba bi akaza free hello Good afternoon.
Pacho, your friend, Mama, make a secret domain. Domain me Pacho etio. Pacho, my is treatment. I'm saying, yen and my. But, yeah, Miss Piano, it's a one, no, it's it could be. Well, say, woman, see, Na wakobo o midwife na mane. Hospital na hwe ma wo ye no. Pacho, daddy. And wo de e me nya bi kura di nkan kobo. But, so, I said, Say wo wi a e kira sem bia na so no midwife no edi nkomo no mo hwe kwan be fa so. Unsa acha wo nya hu no na yesa be hadwen. Ti momode ana wo de ekọ honom na de be si bia no. E me de number bi betu dwa na wa fra ma e feedback na ya hwe de enso betima ya aboa wai. Pacho. Akula no how many months now? 1 year 7 months. 7 months. Mm. And I unko hospital since After we know it's a 6 weeks in a qua almost a check here. And I make a bar after that, no man could be. Yeah, we see us and I say, oh, natural birth. Oh, natural. By 3 months. Mr. Wow, the Bomodian say, unko official complaint ma midwife no. Na doctor no hwe ma wo ye na obinya anu ye kama e dia ma be ba che odin ba bia kaza free. Hello ba jo etie o e ba che friend na Naomi me kaza free Santa Maria ba che etie o me pa cho ahaban na yedi ye abeno me pa cho utimi de ye lai soup na na mpese mi hu oh de ye kire mom de anka wo de ya abeno mom ma ba tan mom anko benya mfaso ne ye aha de ye ko ba tan ho de ba pese de ball lai soup ma ukunu a me nya sure say besi hu kwan bi asa bibia no e besi hu kwan betimi aya ma no especially 20 no. Yes, I pese ye kese o ye made for chair. Ti fa 20 ne fa ball like su fama no na ye nyina ye wo Ghana ha. Ukuru be den ma wa kase eh. Okay. Why na yes I do ni ma. Hello, Pacho odi ba bia kase free. Hello. Hello, Pacho, what's you? Oh, hello. Okay. Last number 67. Bajo odi baby akase free. Hello, Pacho. Me Pacho me say me kaseti do wa me di Evelyn. Agem Bajo eti o. Pacho me say me 7 months. Me nya ye abemode ni di anoma aye biana. Wo de twen na wuwie. Why? I can we are no I come. Bu wani fear den. Radio so ade kire na nya better sa. Na kasen kofo ne Dr. Blazer Daroma. Pacho di ni be akaze free. Pacho friend free. Ajuso. Jaboso. Ajuso mbacho etio. Abasubodi na edema yo baby mo mayene eba eye yampo modin so pa shira mo modin mo tonko so na mo tonko so na ma be tere ka me senta me Sompa cho de ka me pe number na ma donate. Okay. Mami fa number ne ma o ehia pa mpacho mo fa number ne to TV so mami number ne ye 059 okay 855 okay 9802 Bacho be si yan Messi super 0598 0598 559 802 okay 0598 okay 559 9 802 Bacho me that's far enso me that's Bacho di baby akaze free Pacho Bacho di baby akaze free o
Augustina. Pacho ka se free. Pacho me casa si la paz. Pacho yeti o. Me pacho no se me dice me dice ya se. Na me dice a bullet ya se jampa. Me tini aye greni biana. Pacho wasam na ya ntini ye o. Ka otwe wo free TV na ananko wasan ababi o. Me pacho me tini dinjo Augustina. Me wo ya che. Okay. Na me dice a bullet ya se. Anka me tini aye greni biana. Okay. Abruati abeyi anu de ama o. Pacho ai abruati abeyi anu ama o. Pacho ha na ye de course ni nyina no AC ansa na ye bekọ abruati anu de questions na hodo no e de anu ye no de aba no. Ma menka wo say 21st kan de wo branches ahodo bebre organ ham say ye ne kofa by sciatica na wate a che no. If you sisi achi fa wo to ase ya besi fom no. Se wote ya obi wo ho no ma na se etwetwon ama sese kura nante ho aye oden wontimi mfo steps aya na bibia atwe saa etimi ma obi togu ne naso etimi ma obi wo ho no ma oda anadwo a ne nan wotimi pagya twere ban saa kwisi de bechi wo to ho a na ne ya sciatica no timi ma obi tenase ya enyeye etimi ma obi etenase wo ka mpam no saa na wote ne de ba hospital ma hu bi da obi ba hospital na se de oda sciatica ne kan ho no na eno an sciatica betimi bubu agu ho ebetimi am wabubu agu ha ma wontimi nyina wona so ye wo stages edwenti na wahye ne so na sesa area bi ha wana se area bi a efi ti be ka wona se na ope hospital a wode no kre na eye adwuma na onni sika chi bebre emfa nsa area bi a nkope asem bi ama no na dachi bi obi abe friend radio so aka se na oji sika no wantimi no anhwe bi ano na ye 21st clinic na obeden obeko because the whole Ghana ha yenko ane hospital a ye bi phone lines na ye gi feedback e free patient wo ewo enye easy number now the be 21st clinic na wakọ any of our branches 15 branches e wo Ghana ha no number na egu screen so no ye wotakrade efie kuma number 9 ye wo ho ye wotakwa opposite Roman stores takwa Roman stores opposite ye wo ho Obuase Court Junction ye wo ho nkokọ stadium main gate nkokọ atane ata ana stadium main gate opposite wo ye wo ho Koforidua All Grain opposite ye wo ho ye ben Agata market All Grain opposite ye wo honom Accra ye wo miaye enan ene wo East Legon American House ye wo Tema Committee 1 ye ben STC Roman Church na wo STC Committee 1 ho na no na chi Roman Church na chi 21st clinic ho dome ye wo St John's Ecobank na chi St John's Ecobank no echi bajo hye no Ecobank na etu na wo bia ho no we ni ye de wo St John ho na nya de wo ma 7 no de wo St John's Ecobank na wo St John's no na chi pe ana 21st clinic ewo kaso anso ne wo Obom Road New Market Junction ewo Obom Road no ECG for office na o masi no foforo no ne hwe ni mu eho ne ewo Nkranza head office ho nso no yewo New Market traffic light yewo Brekum yewo Sunyane yewo Goso yewo Debisu yewo Dwaboso ene mia e bebre ya e bia amambodi nti frɛ number no ne enya time na woka wukura ofri so a ye betimi a kyerɛ okuma ase kura hwɛ sem refi 0540311311 ebansi ana manager adwa ada no we kuma ase free number ne 0540311311 0540311311 me pa cho 21st clinic penjifo atena ase aye din ahwe wi ase saa ehun se wi ase aye din pa na kyerɛ wo se uhia panyin a obegye ne bag na de ka ne se bronya brewe yebehia sika aye fie yie yebehia sika de atwa enum kakra fansan se bra ya brewe nyina na bronya ni je kakra ebegye so eno so be ma economy na ama na boye de aye mpene enti de ka ne se de wo bia no wo de bra esan se me ka ne se promotion anesa eka bia wo ba especially obi a wo ba ye hodada kra na wo ba obehu ne kra asem na ye ka no wo ma ye hoda bia because na ne yese na eti ya sese isen na abetie ba wo ba ye hoda ya se eka bia wo ba ye nchen a wo bo no se wo bo ye chemu miensa na watu mu mienu na wo de ba akona ko ye fie ye e de adi bronya against new year no into the month of December any January nyina no massage na wo ba ye o massage wo ni ebo na wo kwa wuti dada sese wo kwa wuntua sa bio utua friends ye chemu miensa na watua mienu
na baako no de me fancy ye de achew se ndura woto no ndura wonim ndura wo ba wo beto wo laba wo ba wo ye ana laba wo pese wo ye afofrofuo anasa dadafuo ye chemu miensa na watua mu mienu enti no December any January ya asem de abrochirefo a moto nro ye hodada ebi kura okra wo ba Ghana bronyan hye no so se wo ba ebo na watua dada no ye chemu miensa na watua mu mienu ye December and January across your branches ni nyina no ya asem da ye de ma obi ase na be ya obetime nya sika ne bi na wo de dibronya no e wo kwan soronko so nti number na wo be free 21st clinic no 0540 311 311 0540 311 0540 311 e ba jo no say abroati ewie ya the health news of the week no e de bebro enya me nko an ma ye program be sini trase nti pa cho abroati ya questions na onya ye no ai ni nyina akọ kwansen kro ni ni nyina healing point so na beti saade pepe na doc kwadaro mama me na se na ye nua ba na wo free pechi no me da na se pa na de enti e ma me ka se nso hia so tena no enya by force no kane awo dodo no e na e bia na dodo na hia se nso hia na enye awo no ye nwo mfa ya senko asabi ebi wo ho a ye twa ye te se cesarean no ahanti ano no hia nso hie but me da na se otwe madwin se na nya CS nso nko a na ebi dodo na awo normal na nze se de yen yesofo ma ya ba no mu ekwan so be chi no nchimo dodo na no wa request se ye mpa no ye nya ni CS ade ti no mo yesa doc obi wo ho aya na o hwe ne condition na obi won so e bi opese na se ne mo ate se de tie na ene me ko healing point na mebusa kwankwa ya reso no say na ono osi pene de ba doc o ka se apesa ye kese a oyemedu fochie ababa wa na wo frɛ ye na o se obetime de ahani bi de aye like soup de amaniku ene ma obusa abe no na enya apese onye ne kunu no nko na be kese oba no so be kese okay 20 no say me bodin say eno na ye vitamin C ekuru ekum wase kuru ekum yemu kuru enti wo no 20 no kra say ya emema no kan de tena me kunu na ye bo ama penso no mu si so 20 ni na eno na aphrodisia ye na ekunkum me ma rough ma o madwemo yare ni ade na bi ni ho enti 20 ni dua na nkasa na ye dua se sokodua ayawie enti etoato wonti na ma be ma no mema nyina mo be ma na ye enti e na etoato ya na e ma ne solid na yire nchen sa no enti be ma enum every 20 ni no oba nso enum anase bia odi bi ya bemdro ama na se na che aye kama be ma ne disi na nso de atwa onwe mpa no so tore bi akora da so na hwe na obe ha adwe a no apɛ blanket bi de agu for mama no na wa yi na to so menya question wo obi se me musa se why sa program we na adwa no why bi pen ana school fees question me say anu abasi di na nka why bisa ma ye bi pen wo touch my free FM free ene nka wo ya di bi abanne ewie on say we na kwakwa ya wo mu nsem do na say health program so health program ehu hia sa wan si ni pen an chechra amanfo go ho na ferry aha anti de me chira na yampa say oba say doc eya bi wo ho ma no bi wo ho onya nyinse dubu so me miensa yesa ma on fa no be ma ma no na be ma no be ko hin also bo ha na wo de na no yemra it be ba bi wo wa say de adawsi kan sa wo wa ho hyeso yi ebia na watimi atena ho a bosumi nsia oba ne be wo awie bi kra won de se o si wo yire wo wi age se bosumi nsia nsa kwa sa ko se ya kwa afi no nyame sum ni ntia na me ta ko nyame se wo kɔ ho a wasa wo kɔ ho with vim wasa wo kɔ ho with ahode te sa plawa wo si anu apetinti be ma na ho aye den wo 20 ni ade wa wi bi a wade ba no oba no so no 20 abemdro yi bi nti ebasa na so ho aye den sa plawa na de esia no nya se bia woda ho bote bi wa ese yi du foche oda wasa be man be pusu na oba so de wakwa wo so aba ho aye kama wasa bi bia aye kama nti wasene man ho nya kama wa bla wo no ma aye abemdroi han ya ye de ya abemdroi na afen so no mesrew me de ya na hu hia me doc de me hu na me di hu adanse 21st clinic se wo hu wie ana wo ye opemfo wo pese bibia aye kama e wa bla wo be kwa wa wo so
wa wi opesa wo honam dua no emu baabi asisi pine sita na wutimi gina wo naso ablane na wutimi hia wukunu wa abla ne nketesi afo 18 na kura de 18 de sama kan bi wonda wa ba abrewa and 16 ne 14 fo wa hwe ye obedi na firi wonsem ai ye na ma ye hia bi sada omo no sa bibidro ya na omo yo na ma no ya na ma panyimfo no bo awale awie nti osimini adaje osole awati dwom osole awokọ na afu okọ na office nti no de na sete na sa na te ema ya no omo ya bibidro ankasa na ya na omo ema panyimfo no ya na omo nti what wa ya bibidro ko 21st clinic ma ye nkyere wo na ye se wo ankasa de wo hwa bibidro no ye pa enti sa omo kwala no omo nsem no mkeka ne de kuna me paso me pele pa me pele so I'm the messy I what you say me pele and ya mintimi nkyere de pelega ya telebia pelega o ke a opere dodo elu kwa say o da fa ko pele kwa ha say why petere etu oba wu wi a e wasa wo ya petere wo pem be ma na request e kura na wa atwetwe kwa no ho na no say ma wo ntam de say be wo ntam ha no ye wo bi nso so okura mpa e sa gbo ho ba wa bra wo nyise bia ma sam kasa wo kwa na mpesa mba kirekire nyina so ya se be no wa henti no kwa wo de bisa ye betimi ama wa wo ma twetwe nyina no ye ho de ya bemdro na ana wo ba 21st clinic a doc ye be kire wa ma bibia akototen de amount no na ye bo amechia wa nyem se wunya amount ada be ba no na ya hwe de na ye bo ane ho wadaro mo okay oni Ghana Ghana ha but oni menche okay Scooby so be video no tietia ne ready na me pia tum na mama nchia oka abatanfo as mama nchia Mama Joyce woye headmistress debi o Mr. Wonya headmistress boarding house mo dey from say house mistress ochranku mankoji title amobi ewo adawomase somewhere 2010 2011 na menwe kente ho na oboa me paye nyankopon aya adom wa wo kama nti nkomo we say no dey me sure say ai nti ho na me pese wo se ne ho be dentem ne ade no because e pese nko won fa ba ko nka ho na se ananka nkwala ne mbra ntentem ne nsore so doc I want amayo no be kasa won ntam nya bia so kasa wo twen nyina nya somfo a wo de nyini tikosi na nteye sara wo nya somfo a wo nya somfo wo ntam Nyankopon ne hwe nipa wo wi a anasa bra nyinse na ba no be wo wa awie no wan kasa Nyankopon be yi wo afọ de ama awon ntam ye nti no se wo ewi a wo se wo didi ha ma ne bi won so asiesia wo de no e ma ne ye fresh na abefo kasa enti be ma ne ba ho atew of the boss one edem anti ni nyina no wo ba 21st clinic e be kire so akiri 21st ready here pa me nim me doc baby otonfo bo ho pepe no de ho hia no na obi nso so nka na asem kwa dabi wo de wahu se apomodi eden ma manfo se man kire akwan a me abribia manyini pa metwa mo aduanan no kre ba wo hwe mani ma be kase ni nyame security 21st clinic pepe anti ya bra ho na ye so ye nkire yate fees answer na abro eti abekọ no why video ready a piatu mame make wo ma sem bia me kan de bia amanfo amfa ne serious da ene obi de me boa mame we friend saying lawyer na ya abo ahe lawyer fa bia fm ono na ema me nsa kan say doctor wa asem na wa kan aka no afi na enumunyamfo we ya kan siso yentie. So to cut a long story short, I did my biopsy when I went to see her in the US, and then we had a meeting with the doctor, and the doctor says, yes, we have done the biopsy. Not only do you have an enlarged prostate, but you do have cancer. I said, wow. Really? Yes. And here's the thing that I really felt it was important for me to come here, Benjamin. I didn't have any symptoms. Nothing. Nothing. I go for my walks. No tiredness. No lack of appetite. No lack of appetite. No blood in stool. No blood in urine. No painful ejaculation. All of this is supposed to be. Did it affect your libido? No. Your libido wasn't affected. I was good. Hey, Masa. You know, so I wasn't worried about anything. But when I went for the biopsy, what then would you say this has taught you? Just briefly on that, to conclude on the health bit. Please, and maybe what would be your caution to other men? The only thing that taught me was that I thought I was fit and healthy. But my checkups made me realize that, yes, I was fit, but I wasn't healthy. I had a health crisis.
Yes, I thought I was fit. What then would you say this has taught you? I thought I was fit and healthy until so yeah health check no no who say na owa hoden be no ni apomden. We yeah KSM. We one of the most popular as a presenter and a journalist anisa e wa Accra. Or ka say afi no wa be hu say say wa apomden and so no say wa hoden. I think say yeah the credit be my Joy News for this interview, but you be here in the full interview near the program. Okay. Near raising awareness for prostate cancer. Cancer ya rebi I buy monka ye. Ube chance or bonka by the time I be right no. Na the asthma bro. All because of say ube me our hoden. Nenso we need apomden. What you said and who said the the baby a money ya will call jog any ade na ye check ye can say hey or prostate cancer no you're shocked. Afei no abeji atum say saa yeso no say wo ahoden ene so no say wo apomuden yenko kofa your health news of the week no and from na intimi and sorry so madam emo akwaba mejo so doc mejidi se ho ye adom me ho na boni bia ma wakwam na me adom ti bia yenko panse health news of the week a won saka ye no boni tofa de ma na yen sorry so doc meda wase papa wa kwanya a wo de ama me so apomodin ho nsam de na otwe pi na ne twagu ye na so mre ni nti no meba no tofa e de ama etifo ne ahwefo na ensam abeti no akase mu bi eni madam Cecilia Mpedu e de aba betu dwa se obadru ne bre atwam a enkyerese se bi o wadwene mu hawo sanso so e na Dr. Edward Apa ono so e de aba betu dwa se ena e ya de ehu hia papa ma apomodin ya konsem foforo mu nso a Dr. Davis Adeze ono so de futu sem akwa amayense eduru a enya dokota na ahye no yentwe ye ho enfamfiri ho area abusuafo we ene nsem a yemu pie na di tie na di hwe enam de ba besom se apomuden kase e wo Sompa 93.1 FM ena afi Sompa TV so mi amaje bre ewisa kase di amawo eyeme afia ejewa akode afi kase ni nchechemu enie Madam Cecilia Mpedu wa Regenerative Health and Nutrition Unit of the Ministry of Health. Me no ka say okona ho mejiem o de ababa betu dwa say obadu ne bre twema eno nkyese se bi wadwemu hawo eno nti wo de futu sem akwa ama ye na ye ne ye maame no ma wadu wo mpanyin fie so tie say ye nya won ho abote papa every say so dru saati bia mu aya na sabi woni ye ni won su bi oda na di no ya na ha adwene pa na ne nchiemu no wo de tu dwa say oba bia okosua bro ahanan na saa kosua no na busumi bia baako eba na wo de abu nsa de nkosi se kosua ni nyina besa no na wo de atwabra enti no se ya maame nom dru won bra twam na wo da su bia di ti se oso kasa mo obekasa wa o se me ho hyehye me na se hyehye me wo de ade to ba bia na ne refi a eno nche se bi na adwene ho na atochima na yenya won ho abote fi se nyame abosuom no saa e na waye no ensefufro mu nsusu na Dr. Edward Apa wo resident psychiatric e wo Kolebu Teaching Hospital ono so e de futu sem akwa ama yense ena e ya de ehu hia papa ma pomudin enti na wo se nipa da sani bia wotimi da e de je wa home na ne nchiom no kra no kire se nyankopa abodie mu no obo na ade nyina wiye no e danson oje na home na nam se na ho hia enti no wo de na e kan ye ho se nipa wo ho no ma e wo sa ade etimi sa na wo da e de je wa home na ochiechie mu se ena boa ema akoma no ebose de wo se esibo na afesu so no eboa ema adwene no eje na home sa boa ma ho sisi ho so enti wo se ya anakra na yentimi na don hwenso ede kɔ nwoche so na wo chim se mpempi no bi wo no ma na emra ode da no esua na madwuma bi a wo yenti no wo se ya no nso so no so otimi eda no hwe mi ensa de kɔ nan so a eye na mom na nam se don hwe na etienti no se o make sure se phone any TV volume bia na se obia embe distracted ema wona no ense efi se wotimi da yi a eboa wo ema ho esisi ho so na ensemfufro mu so no Dr. Davis Adeza oye cosmetic and laser surgeon e 37 military hospital ono so e de afutu sem akwa ama yense yentwi ye ho famfiri adura enye dokota na ahye e de ama yen no ni nchire mu na wo chim se empempi no so bi ho dodo no a no ade ne pa abawura eye drugstore no ato aduro empempi no ka mu kura ye bo aduro bi ho dawura na obi atobi no wanom osini ye ni nyina ya ade a emwa nti unua wo ho na se bibi nkoye wo ho a hospital ma dokota na nkasa nya nhwehwemu hu se we ni we na ha wo na aduro we anyway na hia se onom enti no e wo se yetimi
eja nnura to no kwanchen no enum no sade afutu sem koma ma sebi ototo nnura social media ene montene so abra dokota enim ho hwe sebi opese wo moto ya akese ne yem ye flat no fu yesisi so o se mpempi no so na ma ne bitini to nnura de hyehye wan hemfie sebi opese ho chi na ho ye keto ase na be ya be ma e ba ho no ma na ni beje o se nipa da sani bia ni wa asazi so a woni nyansa chen sebi twedi ampo nyankopon ntini yentwi ye ho emfamfiri ho ebi awo mu anase enyini mu ubodi no edem die bia ba ho anase niema nkoyi a ko hospital ma dokota wo hu nim de emwa aha na breba makwan ama pomuden kase a mede besom no mede ni nyina asie medin ene afia ajewa akode madam nyina ase ama momo ni tie ni hwa enyado Dr. Blessed Foster de aka no eto aso mami musa o Sompa chede no wo de akọ pacho de bi ade na we sa pacho me de beba because school fees fa de enko girlfriend fa enko na nim se bia o se ma de amu abadaye yes se bia mani sound but o se mami musa o hene de o de abruwati ade se ya sure se ba na do de de akọ dada na me bisa se Sompa chede wo de aba oh doc nyame ya adoma 20th na me de beba ada 20th no bi ho e be sia na 20th me try me nua ba ko e ya me ne na ya ye sad adoye ne de bom ya igina ya papa na mu na ye de ye ntim okay ya me ya adoma on 20th ye de ne beba okay na nim se bia nka ye ka de nke be tu ana mo na nka ya ahyesode o se ahyesode na sabia mu mienu nyina mu nya enya ide ama na ma no kwa me sai betu dwa no masore so no ma ya basa omo mo wa chirichiri no on tell ye wo fie ha ye enti ye de ne de ye wura ha na ye de ahye envelope mo de ana sa aduane na ye de ba na ye de ayinti no omo de ne dia ye be nante abedobo okra de ya na aduane no ya na hia ye mo pa sika ne hia ye nso enti wo de sika no kola na hia kese no on say no say aduane no ntimi fa betimi ye yusu sika ne de akwa akoto enti na ya na ye de mo line no atudwa enti do ko de koso na eye mo line no wi na ye bie ye nkwan no so na wa wo fufuo no enya asem keto na makoya MC a ho mehu Jeff ho sports man wo ho be nya sure say aduane nti no ho ase omo be ye commentary oba ya cho sam ka say no wo o ka say sports phone na me ka say Mr. Jeff ho okay na Michael so e wo okay e say crowd dem ho producer one so ho okay kata no so abrantie ba ko na okoye no kwa ni di ni ya na ira mi able we ono so Ricardo oso wan ya ba Ricardo abrantie ba Dan okay ono so e wo ha say no mu bi in fact healing point etiefo ne ahwefo ma ya ama na ye fedodo Porsche Donko just mobile money ne ba na e ba in fact ekunafo ne wisia ne damase onya makoma so ade yemfa ma we Teresa Kofi ono so de ne de aba hye mobile money ne ba na e ba me fa no ma ne ntudwa onye mfa ma me wo ya ma nyankopon o ye e de abo ekunafo wisia bi na me pa cho nkwan no mani siwansa me pon sisi a number ne 05 we got time the PO a minim de besi ho aha na camera so da me timi sori e dia nti na me san aha okay 0598 559 802 0598 559 802 sorry 0598 559 802 0598 559 802 0598 559 802 but we didn't have any Tara One Media unya send this kana Tara One Media ma mpacho kateno send this kan koma obi a o fa nko ye nyoma bia 0598 559 802 0598 559 802 yes so na sports for no e de sports commentary am say sports bi ho ball na de Ghana film na me de me mabamu bu ne hwe kra ti em say Morocco so da so wo munti e beta o machi na o mokra o so o nya Africa fu o mo ye Middle East am so o mo nye na Morocco versus Portugal enti no Cristiano Ronaldo one Messi why kra de betima fa World Cup no de akọ abroti abo no wani je ho ana me a footballer o sa oni mo Debbie me a footballer fees in Canada yeah from Alabama Queen me so ball man dread basin wo kro be so for where then from me I am best footballer to say they make
asemo. Ala baba queen also bo ma queen no queen na me dey come anymore. You try me so na me dey body. Payment received for 21 Ghana cedis from Godfred or say, me am saying your Godfred na minimum. Where Godfred or say was send 21 Ghana cedis. Healing point away for Munkos one am send why na. In fact, be me 2 morning show for no. Send na minimum dey me dey mat what that. Na minimum for me dey mat sports for so minim said ye omo dey na echo but and then no message am ready one where Paul Owusu also send 20 cedis 50 pesos. Oh, I don't know the bit to say you could hear yan pepe, Yankupo Shiramo. And na Janet Azubiri is was send 20 cedis 21 pesos. I share we message be or the can say reference or send a message reference or the can say may God use this offering to guide our ways in 2023. Very wonderful. It's here bompire for guso. So anti some passports for naba. Yes, so na answer na no. Mamemfa we enya okwan. Ma save ne say emasem no yo ma hodo bebre. Ye won part 1 and 2 ebi ye emasem de ko mabusuam. Ebi ye de ko madwumam ene obomu say MC na reception. Example na me de wo minka say si. Na ade ba ko a me no ene ma bobo so me di nkan yi de di kan no. Ene emasem eku ema dodo na bema what to say be na want to say pa chomento service am to service adaroma ansa wo kan wan to say bi mpacho